Hello my people, twizere ko meze neza aho muherereye mwese. Turabaramukije cyane kandi turagarutse tuzanye ikindi cyiciro c'abaririmbyi bo muri Kampala. Rero hano muri studio turi kumwe n'umushitsi, ufite umushitsi niwe tuza gukorana uno mugoroba. Tutaratangira katumuhe abanze yivuge. Murakoze cyane. Ni by'agaciro kuba hano kubana namwe muri studio. Mu by'ukuri turagarutse nanone kugira ngo tubagezeho abasore bacu beza bo mu hana wa Kampala bateye imbere ubunyine muri kino gihe turimo mu buryo bujanye n'imiririmbire. Abahungu kabisa bahagaze neza, Imana itije ubumenyi ndetse n'imbaraga mu kuyiramya. Murakoze. Yego arakoze cyane umusore wacu tivuza amazina ni Olivier kabisa. Aha rero turashimira n'abantu bamaze gukora subscribe kuri channel yanyu ndetse n'abatarayikora mwese, abazakora za share ibiki n'ibindi byose turabashimiye. N'abatarayikora mukanda aho hasi ahantu handitse subscribe, mukwita ibiganiro z'ubutaha zose muzamukurikirana neza. Rero tugiye kubasomera list. Turahera dufite abasore bacu 15 babaririmbyi kandi bafite impano bose nziza. Turahera kwa 15 tugeze ku mwanya wa mbere. Abagabo twabakuyemo abagabo, abantu bakuze nyine bafite abagore cyangwa abana tibarimo, na abasore bakiri ingaragu. Ikindi twagendeyeho ni ubuhanga bazakoresha kabisa. Rero tudatinze ku mwanya wa 15 dufite nde? Ku mwanya wa 15 kabisa dufite umuhungu bita Patrick, abenshi bamuzi ku izina rya Kampala. Ni umuririmbyi mwiza, ni umuramyi, abikora neza, asangibwa mu itorero rya Berisheba riri nasana Chebandu. Niho kabisa akorera umurimo w'Imana. Ni umusore mwiza w'ibihagararo nguyu uko muramureba, bamwita Patrick, abenshi bamuzi nk'izina Kampala. Murakoze. Yego arakoze cyane. Umuramwumvishije ari ku mwanya wa 15. Rero ku mwanya wa 14 dufite undi musore nawe ubarizwa mu kanisa rya Shelter in Jesus Ministries Kampala, bamwita Kadege Fred. Kuko mubona musore kabisa ubunyine ufite impano nziza. Azahaguruka abakecuru bagatega amaboko n'abasaza bakamwambara kabisa. Nubwo kuko mubona. Yego mwanya wa 13 dufite Joshua ni umuhungu mwiza kabisa, niwe dufiteho ndagira ko muramureba. Ni umuramyi ukuyeho n'uburirimbyi. Ni umuhungu mwiza, n'ikidare kuri arakizi. Joshua uyu nguyu mureba ikidare arakizi, ni umuntu mwiza cyane, arabishoboye kabisa. Ni umuririmbyi uri ku rugero rwiza. Arakoze cyane Olivier. Ku mwanya wa 12 mwanya wa 12 dufite undi musore wacu muremure w'imibiri yombi ndakeka kuko mubona. Ubu nyine amafoto asigaye ahindura abantu. Abarizwa mu kanisa rya Victory Church na Kawara na Mungona Kawara Kampala, bamwita Tezeho Fred. Zafite impano kabisa. Abantu ataramushikira kuri YouTube channel Tezeho Fred, mugende mukore subscribe kuri channel yiwe kabisa, afite impano. Dukomeze ku mwanya wa 11. Dufite umuhungu bita Shaka. Ni umuririmbyi mwiza kabisa, agaba mu ministeri atandukanye, arabishoboye kabisa. Ni umuhungu ukunda abantu, ubaha Imana, uca bugufi. Ni umuririmbyi mwiza. Shaka bikora neza ku gatuti cyane, kwaba ari ukuramya no guhimbaza nkuko mubona. Ni umusore mwiza, umuhungu wacu Shaka. Abarizwa mu kanisa rya
New Jerusalem for all nation yes Ganda. Nkuko mubona nuko ku mwanya wa 10 dufite umusore nawe ubarizwa mu kanisa rya Shelter in Jesus Ministries Kampala, kondigiteri wabo bita Edmond Ngendahayo, umusore mwiza cyane ufite impano, azi kuyobora indirimbo pe, azi gukontorora materaniro neza. No umusore wacu dufite ku mwanya wa 10 kuko mubona kabisa arabishoboye. Ni na president n'umuyobozi mwiza kabisa, abantu bamukunde Kampala, azoba chairman wabo misiri imbere. Murakoze. Tugeze ku mwanya wa 9 dufiteho umusore mwiza bita Ndaritashe, akorera umurimo w'Imana mu kanisa rya New Goshen Ganda Nansana. Ni umusore mwiza kabisa wisanzura ku bantu, n'umuramyi mwiza cyane, Ndaritashe nkuko mumureba akunda abantu mu buzima bwiwe busanzwe. Ni umuntu ukunda abantu kabisa, ushoboye kuririmba ku gatuti, ni umuntu uheza mikrofone ukaba wihaye umuntu w'umugabo kabisa, arabishoboye. Ndaritashe, we salute you papa, turagukunda. Okay, ku mwanya wa 8 dufite undi musore muremure cyane bita Jacques, nawe ubarizwa mu kanisa rya Shelter. Ntimugire ngo impamvu ndi kuvuga aba Shelter nta faranga baduhaye, nuko bafite impano kabisa, bafite impano. Umusore bita Jacques nko mubona agira amavuta kweri, n'ijwi ryiza riri ku murongo cyane. Sawa, twakomeje ku mwanya wa 7. Dufite umusore wacu bita Richard. Ku bantu bazi Richard, ni umuhungu mwiza. Richard aba mu ministeri atandukanye, abikora neza, umuhungu w'imfura cyane, ukunda abantu ndetse wubaha Imana. Richard niko ameze kabisa. Sawa, uwo ni Richard na president w'Umoja ku batamuzi Kampala kabisa baramuzi, agira amavuta. Ku mwanya wa 6 dufite undi musore bita Ngoga kuko mubona muramuzi, umuhiga mukuru Kampala kabisa, nuko agira amavuta, azi kuririmba niwe duhaye umwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 rero twakomeje. Ku mwanya wa 5 nkuko mubivuze dufite umuhungu bita Niyo Nkuru n'umuhungu mu marepetisiyo, aracayoboye mu bitaramo. Ni umuhungu mwiza ewan, uzushika ku gatuti nyine ukabona ibintu bifite aho bihaye biva. Umuhungu w'amavuta, ukunda no gusenga. Niyo Nkuru, umuhungu uca bugufi cyane. Arakoze cyane. Uwo ni umwanya wa 5. Niyo Nkuru abarizwa mu kanisa rya Elim Life Bridge Church Ujuko. Rero twakomeje ku mwanya wa 4 dufite undi musore ubarizwa Zana mu kanisa rya Kingdom Minded Church bita Mugunga, kuko mubona umusore mwiza kabisa, agira impano. Yari muri Sebeni uzigira ngo kera mwinjiye mu ijuru. Azi kuyobora kabisa kandi agira ijwi ryiza. Twakomeje umwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 dufite umusore mwiza cyane muremure ubishoboye, Nzabinesha. No muvugaho byinshi, je naramukunze cyane. Ni umuramyi, guhimbaza arabishoboye, kandi ni inshuti y'abantu bakomeye, ni inshuti y'abapasteri, ni inshuti y'aba evangeliste. Ni umuhungu mwiza kabisa, ushoboye kuririmba, kuramya no guhimbaza nibye. Ni umuntu ubizi, utabishakishiriza kure, ni ibintu bimurimo. Akora umurimo w'Imana mu kanisa rya Jacobs, riri ahantu hejuru gutya, ahantu bita Monaco, uri kuja mu mujyi. Yakora umurimo. Nzabinesha. Arakoze cyane Olivier. Uwo ni umwanya wa 3 aduhaye, ari umusore bita Nzabinesha kabisa, agira amavuta. Ku mwanya wa 2 dufite undi muramyi mwiza kabisa, Kampala ifite, arayihetse, azi kuyobora mu materaniro neza, ikirere azagikurura, ndagira ngo nusinziriye akabyuka. Ni umusore wacu bita Ndabaramiye Prince,
usengera mu kanisa rya Maranatha Ganda Nasere naho ngaho ribarizwa. Agira amavuta kabisa. Kandi ni umukristo kabisa. Rero ku mwanya wa mbere dufite umuhanzi mukuru Kampala. Agira amavuta nawe, agira platform ikomeye nini ngari. Bamwita Kigabo. Kigabo mu by'ukuri Kigabo arimo ibintu byinshi. Ni umurinzi ku giti ciwe, ni umuramyi, ni umuntu ushoboye gushigikira abandi mu bikorwa bakora. Bagende bakore subscribe uyu muhungu wacu Kigabo. Kigabo ni imfura kabisa mu buzima busanzwe, ukunda abantu. Kigabo ni umuntu twovugaho byinshi kuko mu buryo bujanye n'imiririmbire arasa nk'ateye imbere bitewe n'ikigeragezemo. Kigabo abikora neza cyane. Kigabo abikora neza. Ni umuririmbyi ku giti ciwe, agira YouTube yiwe. Abantu bayiviste kabisa, bakore subscribe, share ndetse na comment kuko iki gihe nico gushigikirana, mugomba gushigikira bagenzi banyu. Kigabo guhimbaza arabishoboye, kuramya arabishoboye, ndetse no kuririmba indirimbo nkawe nka Kigabo azazikorera neza. Umuhungu nkunda cyane Kigabo. Urakoze. Arakoze. Uwo ni number 1 dufite ku rutonde rwacu guno munsi. Niwe ufashe umwanya wa mbere kuri iki cyiciro c'abaririmbyi Kampala bayiyoboye ubu nyine. Iyo ni list yari yacu. Kigabo Elize no number 1. Niko bamwita kuri za channel ziwe, platform ziwe, ari YouTube hose. Abantu bagenda bamushigikire kandi nini dubu kabisa. Agira indirimbo nziza za gakondo zose muzogende muzisure. Agira amavuta kabisa kandi n'umukristo mungu w'umurenge cyane. Rero guys, iyo ari top 15 yacu y'abaririmbyi bayoboye Kampala muri gospel. Ubutaha iyo yari yacu nawe ushobora kufite yawe. Hari n'abandi batibonye ariko bafite impano. Iyo niyo list yacu y'uyu mwaka. Rero guys, turabashimiye ko mwabanye natwe. Video izokurikira tugiye kubazanira abakobwa bacu bayoboye Kampala ikintu cy'imiririmbire abaramyi beza kabisa. Niyo video izokurikira, kandi nutarareba video yashize y'abacuranzi agenda ayirebe yongera ayirebe, agaruke kuri iyi ngiyi ayirebe, comment bashiremwo takibazo muremerewe. Yego.